Abameli beOUTA okuyi Organisation for Undoing Tax Abuse sebesole lowo owayenguSihlalo webhodi lakwaSAA uDudu Myeni ngokuthi akabuboni ubumqoka balelicala abhekene nalo lokungawenzi ngendlela umsebenzi wakhe wokuphatha iSAA. Lokhu kuza emva ukuthi uMyeni ecele inkantolo imvumele alethe eminye imiqulu ezomlekelela ebufakazini bakhe. IOUTA ayivumelani nalokho futhi imsola ngokuthi wehlulekile ukuyilungiselela leli cala. IOUTA ne-SAA Pilots Association bamangalela uDudu Myeni ngoba bafuna ukuthi athathwe njengomphathi ongawenzi kahle umsebenzi wakhe. Lezi zinhlangano zombili zimsola ngokufaka iSAA ezinkingeni zemali ngesikhathi esengusihlalo webhodi layo. Esicawini esiqhubekayo, uMyeni uphonsa imibuzo malungana nezinqumo ezahlukene ezingagculisi ayezithatha ngesikhathi esengusihlalo webhodi le-SAA. Lokho kuhlanganisa ukuvimba kwakhe isivumelwano se-SAA ne-Emirates esasizofaka amabhiliyoni amarandi kwa-SAA. Ubuzwa nangesivumelwano esibizwa nge-SAA Airbus Swap Deal. Ngesikhathi eqinywa ngemibuzo, uze wazikhalela wathi usephendula yedwa manje ekubeni izinqumo wayengasithathi yedwa. Icala liyaqhubeka.